الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوا أوامره واعلموا أن الله قد أوجب الزكاة على الأغنياء في أموالهم لفائدة الفقراء، والزكاة قدر من المال يؤخذ من أموال الأغنياء ويدفع للمحتاجين تحقيقا للتضامن الذي يتم به تلاحم المجتمع الإسلامي وترابطه ويتحقق التكافل والتعاطف حتى يكون المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر، أو يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد ورد الأمر بأدائها
مقرونا بالصلاة في 26 آية من كتاب الله تعالى. من ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أما دليلها من السنة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك على ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك على ذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة أموالهم، إلى نهاية الحديث. أيتي الله سبحانه وتعالى تددو مونو تو سنيدو حندو يتede moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en ka moftanelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴore meɗen nemaji heewɗi limugol andata ittiri majji. en yettimo ko kanko wi'i ka deftere makko yamiri nelaɗo makko on, o wi'i ƴettu e jawle julɓe ɓen zakkaji ɗin, laɓɓiniraɓe ɗum ɗon, laɓɓinaɓe tuundiji ko ɓe heɓi kon e nder faggagol jawle maɓɓe ɗen, laɓɓina wonkiji maɓɓe ɗin, ittaka wonkiji ton, guddan e gañanendi e yiɗangol hoore mum tun. du'anoɗaɓe, toroɗaɓe Allah, Allah walan ɓe barki e jawle maɓɓe ɗen, yo Allah jaɓaɓe sadakaji ko ɓe waɗi kon. o wi Allah subhanahu wa ta'ala ko nanowo, ko anduɗo kadi. en yettimo kanko wowulɗo ngol konngol ɗo yamirɗo nde yamirore ɗo, hiɗen seeɗo ko kanko tun woni reweteɗo e hoore goonga, o ala ɗimmo, o ala tammo, o ala tokkal, o ala nando. hiɗen seedani nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah ko o nulaɗo Allah, ko annabajo Allah, ko o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fof, o nelama kadi e yimɓe e jinna fof. hiɗen seedo o yottinno, o laaɓani en reedu, o andini en, o holli, o ekkiti, o elti. himo yiɗi mofte makko ɗen, himo yurma mofte makko ɗen, himo yiɗani ɓe daɗugol. hiɗen seedanomo ɗum. yentori Allah yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan diina, o tabintinna en e hoore makka, o ƴettita en kadi e nder makka. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi yamira hoore an taho min mi watta on ɗon yoni ɗofto Allah subhanahu wa ta'ala yen hulmo. holgol Allah ɗoftomo wona dogugol suuɗo, wona townugol kuuruji ɗin, wona fermugol baafe ɗen, ko ɗaɓɓutugol ko o yamiri yo waɗe kon, on tigi waɗano o wiiri noon. o eto o anda ko Allah haɗi kon, ko o toŋi kon, o toŋana ɗum hoore makko, o rento, o woɗɗito. ɗoftoɗen yamiroje Allah ɗen, rento ɗen ko o haɗi kon. anden no jeya e ko o yamiri, o waɗɗini, o farli e hoore meɗen enen ittugol zakka. kono koye hoore hoɓe ɗum farla, koye hoore alɗuɓe ɓen, e hoore marɓe ɓen, jogi ɓe moyeji ɓen, wona miskimɓe ɓen de, yo ɓe ittu ɗum ka jawle maɓɓe, ɓe jonna miskimɓe ɓen. sabu fiyo ɓattodir seeɗa, hara ɓe yawnali ka hoore duule, ɓe wonaya ka ley koloyru, hara e ɓurdi moƴƴi. koyo wallodire, koyo tambodire, koyo jogodire, koyo yurmodire hakkunde julɓe ɓen, marɓe ɓen, wallitoɓe mara ɓen, telen ka jawdi, ɓe maraɓe wallitora marɓe ɓen ka du'anagolɓe e waɗangolɓe ko ɓe mari feere ko fof e duncuuji maɓɓe ɗin, gollirangolɓe ɓandu maɓɓe ndun, yiɗanaɓe kadi ko ɓe mari kon yo Allah lutti ɗum e juuɗe maɓɓe, hara bone yanali e hoore maɓɓe. anden ko wiyete zakka ko ɗum wona wonde makko e neɗɗo jeeje yandi fi Allah ittu zakka yandi fi Allah, ko si himo faala daɗude
lette Allah den ka adna e ka l'akhara ko be o itta zakka ko tugalal tammangal e nder tugal l'islamu den zakka o jeeya ko be on tigi itta ko be ko farilla no waɗɗi ɗum ɗon na yandi ko ɗum waɗi ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fatike aboubacry lontike woɓɓe goo wonɓe ka fulasooji e gori goo ɓe inni heeyi menen hari o zakka ko impôt mi wonno ittugol min jonna nelaaɗo hannde kadi ɗum min ronki jawdi amen ni ko minen jeeyi min naata e ɗum hannde kadi minen wakkilino l'islam ko lutti kon fof dey min yalta l'islam min juulay min hooray min hajjay min jangay alqur'ana min waɗay ɗum ɗo min waɗay ɗum ɗa kono noon jawde amen ne ko menen biro amen petto min wakkilaki ɗum ɗon kun ɗon tum aboubacry o disini sahaba ɓe gonni ha si en acci ngal dambugal ɗo ngal udditike goɗɗo kadi uddito e dambugal wongal ɗo gasa yaw ha goɗɗo en amin ɗo juulugol ngol mi ronki miɗo wakkili ko lutti kon kono a julde mi wakkilaki goɗɗo go innoya kañum hoorugol ngol gaynata goɗɗo go innoya hajju ngum gaynata haray ko nelaɗo mahuno e nder duuɓi nogay e tati ɗum aray bona e jooni o ƴetti décision o tawata ɗum ɗon o donkinayi ɓen ɗon fuɗɗiɓe ɓe o donkinayi ɓe ɗon o prépari gonu o inni ɓeɗo ko ɓe ɓe réguliére omar inni a yahay warugol yimɓe hiɓe wi ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ɗum no gasa ɓe ko ɓe julɓe koy o inni wallahi la uqatilanna man farraga bayna salati wa zakati fa inna allaha qad jama'ahuma fi kitabihi wallahi law mana'unu anaqan aw aqalan kanu yu'addunahu aw yu'addunaha riwaya jididi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltum alayhi aw alayha o inni wallahi mi wondiri allah mi haɓiday mi piiriday mi waray sewndindirɗo hakkunde julde e zakka o inni o juulay kono yitata zakka allah hiɓɓindiriɗi kanji ɗiɗi ka deftere makko o inni waɗe ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo agimu salata wa atu zakka ñinne julde itte zakka on tigi ni waɗay goto acca kuma o inni min e oɗo men haɓay o waɗay ko allah wi yo waɗe kon fof so o waɗi goɗɗum o acci ɗuma min mi konta o waɗa ley hunde wallahi hay siko ñalahon ma ɓoggol hiɓe jonnayno ɗum nelaɗo ɓe inni min ɓe jonnatala wallahi aray ko kafa woni hakkunde amen allah udditi ɓerde umar nden uddi ɓerde sahabaɓe fof ɓe tawi ko aboubacry jogui gonga ɓe inni bisimilla nani idan zakka on ko be on tigi itta no farli honno woni zakka ɓe wi ko qadru min almali yukhadu min amwali al aghniyai wa yudfa lil muhtajin ko wiyete zakka ko embere jawdi embere nden embere jawdi ɗon no itte ka jawle alɗuɓe jonne hato jimɓe ɓen wasuɓe ɓen fi honɗum fi yo jogodiral ngal yo wonu gongawal haranaka hunduko tun awa ko en goto ko en nena goto baba goto awa hara dow hara en fof ko marɗen kon ko fimen en fof haranaka hunduko tun hara yiyete sa ƴetti awa ihino ɗum ɗo wallitoray ɗo sa inni ha modi ko en goto haray komin mari kon dow so allah jaaɓi ko fimen en fof ɗum hara nanike ko sabu ɗum fi yo jogodire fi yo jama julɓe ɓen yoɓe suudodir ɓe jogodira tawa ala ka gaño lombo alduɓe ɓen no yurminde miskinɓe no okkorde ɓe miskinɓe ɓen no du'anade alduɓe ɓen weldigal no woodi wayi wa hakkunde yani ɓalleji ɗin e geeseji ɗin saccodiri jogodiri suudodiri ɗum ɗon waɗay ngal yurmodiral ɗon kala mo okkorɗa goɗɗum o ɓernde makko nden yoori wo ko boni wo hara himo maran ma toon ka nder ɓernde makko toon giggol no wotto nokku goo hara giggol noon a ndaara ɓe no nafi migoy ndaara ɓe ɓe okkorayle ndaara ɓe no walliti haa julɓe ɓen wona wono ɓanndu neɗɗo gooto non laaɗo maakiri noon
ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وماكي بيورنا مثال في جلب بك كويل دي غالونغال حقو دي مابي كيورو منديرال كآني نيرانغول كمابو نيرانغول كايدي نيرانغول يدي نيرانا ماكي نواي وانو تيري باندو neɗɗo goto tere makko ɗen koyɗe makko ɗen e juuɗe ɗen e noppi ɗin e hoore nden e reedu ɗum e balaje ɗen e o wi kala en terum heɓu kum muusendi tere ɗe ɓannum fof so'ay si kollum ciɓatum kum ka koyngal muusi gite ɗen inna mimi ɗanatako ɓernde nden ɓiɗɗo on tiwna yiltodirgol hoore nde muusa e fof ɗi jokka enɗan noon en daño no kum waɗi wojoɗe ene jokken haaji men yendi eyayno noon mi wawata hannde yaade hay ñaamal ngal sikku ka nana nanga ñaamal ngal ene wawata yaade e hannde mi wawata yaade kullugal no muusi ɗo on yafotolan hannde oye julɓen ko ni haani wowde o addi misal wongal goo o wi almuminu lilmumini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da o wi julɗo e julɗo wono wayi wono maadi jogondire sa ƴetti birikiɗi a walliriɗa birkire wotere a wallirire ɗo haɗa ɗo birkije wulure hatta goɗɗo rewa cippa hoore majje fusade a ƴetta e birkire wotere buguɗa ɗo kono si ɗum ɓannidirama siman waɗama hakkunde mum kolodiri ɗum wayi ha towoyi jogodiri yoori sa ari a wi a bootay ɗon ha ɗum yana ko hoore ma nden fusata o wi julɓen ko noon ɓe wayi no jeeya e ko woni siman kon ko koolata suudndira hakkunde yimɓe ɓe ndi jawdi no e muɗum o zakka no wiɗa noon ka goro humma yaari gere hu iwrantama ɗon jubilatil anfusu ala hubbi man ahsana ilayha no Allah tagiri wonkiji ɗin noon wonki yiɗay kala moƴƴoɗo e ma moƴƴiɗo e ma kala moƴƴiɗo ma a yiɗay ɗum ɗo ko ɗum woni ko haani kon o wi o zakka yamirgol fi o zakka ɗum yo zakka on yo itte ɗum arino hiɓɓodiri e yamirgol yo juule o wi ɗo telen ayeje nogay e jeego ɗe ayeje nogay e jeego fof Allah wi'ay juule itte zakka juulu ittu zakka amma ko tawata no humodiri e fi mantugol ittoɓe zakka e juuloɓe adda sifa ɗum ɗon no naaye jenoga e jeego tum no ari aji capanɗe jeetati e goɗɗum ka Allah hiɓɓidiri julde nde e zakka on o yewtidi fi majji kanji ɗiɗi amma yamirgol waɗe juule itte zakka hara ko yamirore ɗum no yahima aye jenoga e jeego fodde no ɓe wiiri ɗum no jeeya e muɗum kala subahana taala wi ñinne julde nden itte zakkaji ɗin e turode e turotoɓe ɓen juulide e juuloɓe ɓen ka juulirde amma ka sunnanelaaɗo ko hollata wonde zakka on no hana ittede no farli no waɗɗi nelaɗo immin no Mu'adh ibn Jabal ko e ta kamɓe Madina o jeeya sahabaji laaɗo tedduɗo ko hoojo kummalujo gando o inni mo an yahu Yaman nde gandi Yaman ko leydi ɓooyundi no jeeya e leydi ka arabu ɓe ɗatti hoɗude al arabul ariba arabu ko ɗon ɓe attino wonde ko ɓe woɓɓe iwi ɗon yahi Hijaz o ɓen wiyete al arabul musta'ariba arabu wontuɓe arabu laaɗo maaki yo yahu Yaman ton o lontoyo mo kanko nelaɗo ka noddugol yimɓe ɓen e ka dinal islam e ñaawugol hakkunde haɓɓe ɓen ton e ñinnugol sariyaji ɗin ton e keeri Allah ɗin o woni ton gouverneur o wi kono he Mu'adh hiɗa yahude e yimɓe ɓe ko ɓe joomiraɓe defte no woodi ko ɓe andi al yahud no ton annasara no ton ɓen ko joomiraɓe yimɓe defte woɓe andunoɓe tawrata e anduɓe injil joni noon ko attotoɗa noddugol ɓe e muɗum ka diina men l'islam
ko be wotindin Allah be wana Allah goto yobe andu Allah ko goto na dido wona tato Isa ibn Maryam wona o Allah Maryam wona ɓeygu Allah nodduɓe ɗum ittanaɓe nden finde bonde ɗon andinaɓe min ko Allah nelimmi si ɓe jaɓanima ɗum ɗon feƴƴon e lowre heerde ɗon nden andinaɓe wonde e nder jemma e ñalorma on Allah no farle maɓɓe juulugol julɗele joyi si ɓe jaɓanima ɗum ɗon andinɓe Allah no farli ka zakka e hoore maɓɓe e hoore alɗuɓe ɓen ɗin zakkaji ittete e juuɗe alɗuɓe ɓen jonne waasuɓe maɓɓe ɓen si ɓe jaɓanima ɗum rentoɗa noon tensagol jawle maɓɓe ɓurɗe hittude ɗen ta ardu autorité yagal tawa jawle maɓɓe ɗe ɓe mari ɗin kalalde ndin ka dingira wiya ko ndi ɗo ko ɗum men nela la o wi rento kudditoñaɗo sabu kudditoñaɗo hunde ko heedi hakkude mum e Allah ala si a ƴetti ɓuri ko wiyaɗa ya ƴettu kon haray a tooñi ƴettu beru ko wiyaɗa ya ƴettu kon ara yewtoygol ka daabeji ka nemoraɗi ko won honkun ittete ko ɓorde honto ittete ɓe woni lega ɓe inni awa ɓe wiga alghanam wal mawashi fasalu ahla alfiqh o wi ɓayɓe wowli ko jelu ittete siko kange e kalis e ka agarati e mbuudi wallinade ka banque nunda e nunda ɓeyni amma noon dammi ɗin e yahoji ɗin ɗon ɓe falji anda ko dammi ɗin kadi ko yahoji ɗin jeeya mawashi ko geloɗi e nayi e dammi ka dammi ɗon beyi e baali no ko ɗon naati ɗiɗo wiyete mawashi ɓe wi bahaim ɗo wiye mawashi kulloy koy ko ɗum ɗo ittante zakka e nder mum amma wano ko wirata kon wano gerto wano dooku wano jawle wano ɗin ɗon ɗum ɗon ittatake zakka e muɗum si ne amano ya jogii ferme gerto ɗon no gonti ko marchandise sa yeeyi gerto ɗemba boofo ɗemba kala ko yodire ɗum ɗon aytana e mbuuri ɗin zakka idan e yewte wano ka daabeji ɗon zakkaji ɗin wona wonde makko jawle ɗen fof zakka waɗɗi e mum Allah ko yurmeteɗo himo andi ɗen yiɗi jawdi ha feƴƴiti ko ɗum waɗi no woodi jawle goo mumen ɗen no acce ɗon suudu ma ka hoɗata ɗon étage on ko to wosa faala waɗay mo min natihati sahaba hara ko memoyoji duula ɗin dow a waɗi 30 étage 40 dal kono kaka hoɗa wona luyingol few ko ange ɓeygure ma hoɗi ko jawdi buy kono Allah wita ittu sakka muña sa ƴetti ɗo 1 milliard a soodi otowal fii ko dogina an e ɓeygure ma zakka waɗɗaki meɓulji ko waɗɗaka suudu ma kon fof zakka waɗɗaki ko ani piiji ɗi duncitotta ɗin ko noon si tawi e jogii jiyaɓe yettosoɓe golloɓe ɓen ɗon kadi haray hunde a wiyatake a ittu zakka e muɗum piiji wano legimji ko en ko aawete fii ko waɗire maafe ma ɗuma ɗum ɗon kadi e fruit ji ɗin ɗum ɗon fof ittatake zakka sinara a waɗi ɗum julor ɗum tano pomme de terre a waɗi ɗum julor ɗum ɗum ɗon hara a yitana zakka ka buuɗi wona e pomme de terre ji ɗi ittete ma kuteje ɗe ma jabereje ɗe ma bantaraje ɗe idan ko honɗum ittante zakka jawle ɗe zakka waɗɗoto e mum ɗen kanŋe e kaalis woni no tafa woni tafaka a soodu ɗum e juuɗe goɗɗo ka a yaw asuɗa irtuɗa ɗum ka leydi zakka no waɗɗi si hewti nisab mum on ɓe wolɗo nisab mum on ko 85 grammes ɗon ko noon tigi woni 85 grammes kanŋe haray zakka waɗɗi kem amma kaalisi on ko mi'ata dirhamin ko si woni dirhamuji temeɗɗe ɗiɗi ɗum ko telen ka gramji ko telen gram temeɗɗe nayi e capanɗe jeenayi e nayi e no woɓɓe goo waɗiri tagdiri noon woɓɓe ni ko temeɗɗe joyi ɗon ɗo kanŋe e kaalis on e ko lonti ɗum ɗon kon ko lonti kanŋe e kaalis ko ɗi mbuuɗi men ɗi marɗen fewno ɗo e marchandise ji ko wona e huutorede kon fewno ɗo
si tawi ko julotoɗo on marchandise ko konti wasi ko kange ma kalis ɓay ko mbuuɗi ittuɗa soodoɗa marchandise on sa yeyitimo kadi o wonta e mbuuɗi ɗum ɗo ko ittante ɗum zakka ɗum ɗo ko no kange kalisi ittirte noon ko noon ɗum ittirte ko rubol usur ittete nayaɓal sappa ɓel lima ha sappo itta sappo ɓon ko wallina kon ɗo fecca kum pecce nayi itta ɗon gotel jonna miskimɓe ɓe ɗaya pecce tati watta e ɗeya jeenayi manam 100 000 francs on fecci mo pecce sappo fecci mo ɓe ko honno yaltita ɗon ko 10 000 on 10 000 fecci mo pecce nayi sa fecci 10 000 on pecce nayi ko jeeru yaltata 2500 ka idan ko on 2500 jonta miskimɓe ɓe oya 7500 wattumo e oya 90 000 o bi mana ko 2,5% ittata si a wawata on calcul fou montant ma total on mo marɗa on fou divise mo sendumo par 40 konko yalti ley ɗon ko no jonta miskimɓe ɓe a jogi joni 150 millions 290 150 francs emisal divisé par 40 konko yalti ley ɗon ko ɗum no miskimɓe ɓe jeeyi ko lutti konko ko Allah landima konko gokku turni seeɗani 2,5% modi ɗum ɗuɗaye kono seytane holtoyno ɗum ɗo fof jonnaɓe honnuɓe ɗum jamma ɓe hay si ɓe fotti on fotti ɓe hiwrata koma fayda no ɗuuɗi ko lutti kon o munna gite maɗe idan ɗum ɗo siko marchandise koko yeeyitirta kon calculirta na ko soodiroyɗa kon si tonoji ɗin kadi a yittanaɗi zakka eɓe yewti legal fi agarat en aroya e ɗum ɗon mbaɗo cuuɗi otoje ko gollata usine ji e ko wayi tawara noon o ittugol zakka ɗo ɗum ɗo ko hunde farlinde si yewtino faala daɗugol ko ɓe o itta ɗum ɗo joni noon jawle ittetede zakka ɗen en wi kange kalisi no tawa bahaimul an'am mummunteji nemorteɗi ɗin ɗum ko geloɗi ɗin e nayi ɗin e dammi ɗin ko lutti ko ittake zakka e honɗum alhubub gabbe gaseteɗe wuurede wassimar e dinɗe hara no wawi wuurade maaro foññe mbahe muutiri kaaba hay tiga no tawa joni ɓay tiga watte maafe watte kadi lacciri ɗiɗo e ko wayta tawano noon ɗiɗo fof zakka no waɗɗi e muɗum dinɗe ɗen ko wano tamaro e inabu ko ɗum ɗon e waɗɗi ittugo zakka e mum sina hara koko suppitete nebban e muɗum suppitete nebban num wano tuggi e ko wayta noon ɗum noon kadi ittante zakka kono ko lutti kon fruiji ɗin wono mango lemunne banana pomme e ko wayta noon ɗon zakka waɗɗaki sina hara a juloray sa a juloray wonti mbuuɗi ɗi mbuuɗi timminisa ɗum hara itta e zakka e muɗum en yewtoyay ko honno ɗin ɗon kabe ko wano jelu heɓoto si zakka waɗɗo e muɗum amma kanŋe e kaalisi on en yewti wonde ko gram 85 woni ko ittante zakka heɓe wi ɗo selon banque central on kono ɓe addani prix banque central on fewɗo ɗo on gram 85 85 gram fewɗo banque central ko jeluɓe yeeyata ɗum ka suuma e ɓe adduno ɓe wi ko telen 54 millions kako 53 millions e goɗɗum ɗo ɓe wowlaali ko jelu kono min komin landi kon kam marché haranaka banque central de a différence no wodi hakkunde muɗum seeɗa kanŋe ɓurɗo fannude o fewno ɗo selon yeetiɗo lan on ko telen 62 millions e seeɗa ani mo heɓi 62 millions wonde 62 millions hara on tin wawi togo zakka hara zakka waɗɗike on tin fewno kanŋe on no ƴawi no wawi arde cippo ɓayɗen anndi lawnum haari ko telen 17 millions yahoy 23 millions yahoy 27 millions yahoy 30 e goɗɗum millions yahoy 42 millions e seeɗa 41 millions e seeɗa kono ƴawri
no kangi on jawri o adna on bay ko marché mondial ko dum wona e qimede yore mudum joni enen mbudi men di mbudi din fawde woni ko dollar woni ko euro woni ko dum fof ko basete ko e kangi on ko ittete don ko on tigi ko dum don 85 gram ko sodirte kon e mbudi di marda din si tawi mbudi no wawi sodugol 85 gram kangi haray zakka wadikema. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أجمع أئمة الإسلام على وجوب الزكاة لأنها تطهر النفوس من الشح وتطهر المال مما يلتصق به من شوائب الحرام قد لا يعلمها صاحبه. إذن فمالك المال أو الزرع والمواشي يثاب إذا أدى الزكاة. فمالك المال أو الزرع والمواشي يثاب إذا أدى الزكاة على وجهها المشروع أو يعاقب إذا أخل بأدائها أو امتنع عنها. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر الطويل وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أن يأتي الله سبحانه وتعالى الله أولو جدو يمبي مؤمن ببه الله سبحانه وتعالى كم بيوجتي ولدي كم بيويدي كم بيوقني ويمبي مؤمن ببه مؤمنو مؤمنو ودو كمؤمن هذا يوني ولي الله أوني جدو الله إن أولياؤه إلا المتقون ونالي وليا بالله من سنهولو بالله من hiden seedo wonde ko kanko to woni reweteedo e hoore gonga hiden seedano laadame Muhammad sallallahu alaihi wasallam nulangal ko Allah nulimo hiden seedanomo yottingol ngol wonde o yottinno laabani e reedu hujja e wi e hoore makko few hande kali mo jaɓali o jaɓali ko kanko sanani hoore makko yo Allah juule ne laa ɗon juule sahaba makko ɓen e yimɓe suudu makko ɗum wattidege maɓɓe hisinen kisi e duumiɗo allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe anden wonde karamokoɓe l'islamu ɓen almanuɓe l'islam ɓen fop ɓe foppette maɓɓe e madhabuji ɗin fof ko ɓooyi e fewdo ɗo fof no fottani wonde zakka no waɗɗi si tawi chartiji ɗin timmi. chartiji ɗin yo taw jeyɗo jawdi ɗin on ko julɗo yo taw jawdi ndin timmi ko ittante zakka. si tawi be hitande timmita e hoore jawdi ndin yo taw hitande nden timmiti. si ɗum ɗo waɗi haray ittugol zakka on waɗɗike amma kefeero zakka waɗɗakimo ko waɗɗimo taw ko yonatu kal islam. si jawdi ndin timmali ko ittante zakka haray zakka waɗɗaki haray ko sadaka o watta. si ndi timmi ko ittante zakka tawi ko jawdi julɗo kono hitande nden timmitali wonande jawle shartinaɗe hitande timmutugol ɗe haɗa zakka waɗɗakimo taw kanŋe e kaalisi e ko eɓɓa e mum kon ɗum ko ɗi mbuuɗi meɗen e marchandise ji men ɗon ɗum ɗo e daabeji ɗin ɗum ɗo ko hitande ittirante. amma ko rema ko ma dinɗe ko aawa kon ɗum ɗon ko ɓendugol ngol ka ɓendi tetta wo haray ko ɗon yo itte ɗon e ɗon wa atu haqqahu yawma hasadihi ka on tigi wa'i wo ko ɗon o ittata zakka no woni e leyɗele goo e nder hitande nden ɓe rema e laabi tati ka ɓe remi ɓe wa'i wo ɓe soñi wo si timmi ko e ittante zakka ɗum ko timmugol kilo 1,750 750 kilo ko ɗon fuɗɗi ɗum woni 5 awsuki huskure nen 5 haray ko yontigi ittu ɗon so remi toyi kadi o heɓi o itta
so remiti o heɓe o itta hayso ko nder hitande wotere amma nayi ma ɗin ɗin ɗon e nder hitande ko nde wotere ittata zakka mbuuɗi ma ɗin e nder hitande ko nde wotere ittata si ɗum ɗo timmi haray no waɗɗi yonti ittu zakka on sabu zakka on laɓɓina e wonkiji ɗin itta guddan e gañanedi e yiɗugol jawdi ha feƴƴita ka wonki laɓɓina e jawdi ndin ko tawata no bakki e jawdi ndin piiji jilluɗi hara ko harmude no gasa woɗin jommum anda no gasa o yeeyi no woɓɓe goo goɗɗum o suuɗi ayibe on ma hara o andano ayibe no wonde muɗum ɓe yaha ɓe tawoya no wonde ella kono ɓe ama artirgol no gasa o ɗuytuno e nder limode nden e nder peesugol ngol e nder etugol ngol no gasa timmano ɗin piiji jilluɗi nder ton tuuni ni jawdi ndi honɗum lotta jawdi ndi laɓɓina ko ittugol o zakka mono mari jawdi ɗum ko mbuuɗi maahi mo mari ngabbe ko rema ma dinɗe ko aawa maahi mo mari daabeji yahoɗi ko geloɗi ma ko nayi ma ko dammi so itti zakka no wiira noon o jonni haano ɓe jonnede ɓen o heɓa e baraji moƴƴi noon allah weltantomo allah waɗa e barki e jawdi makko ndin allah renanaymo jawdi makko ndin allah waɗa barke makko waɗa barke e gurdam ɗan e ɓeygure nden o heɓa moƴƴereji adna o e lahara o so salike haray goɗɗum conséquence no nder ton bo taw sikku haray o laawike ko ɗum si allah inni ɓe wuddiroɓe jawle ko allah okki ɓe ɓe hendo ɗum ɓe mara arɗo o no fewndaki minen min ɗumani min ronkani on ɗum min gaynanta on ɗum wota ɓe sikku ko ko ɓe mari ɗo koko ɓural de wonande ɓe o wi ɗum ɗo ko bone moranaɗo wonani ɓe sabuna ñande dargal ko ndin jawdi ɗon tigi waɗoyte ko lettire ko lettata o lettire ɗum ɓe gandi ajana kasuru tawba holli wonde ɗum ɗon allah waɗa ndin jawdi ɗon o waɗa ndi feeruje yiite wulnoye ka nder yiite takke e makko o sunne o uya e doggolal maki ndin jawdi waɗoyte wano fintori ma billal ma kula segeri moddi molanandi allah ndi ara ndi taronti ka dande ndi taronde ara ndi nanga kinal ngal ɗo ndi ɓantidarande andiran komin wonno jawdi ma ndiya komin wonno compte ji ma ndi ka banque komin wonno ko marnoɗa ko minni ndi soppamo idan wuddirgol jawdi ndin ronka ittugol zakka farli ɗon ɗum ko tana ko albala o monnaɗo yo allah o dandu en ɗum ari hadis mo abdoullah ibne oumar filli wonɗo ka sunan ibnu maja cheikh albani maki hadis o gimo moƴƴi emo lenti ɗon piiji waɗi joyi o wi ɗiɗo say ɗiɗo hewti on wo hare tana hewti o konti e majji ɓay ko ɗum ɗon himmi en ɗo o wi walam yamna'u yimɓe ɓen salorali zakata amwalin ittugol zakka ka jawle maɓɓe jonna hanuɓe ɓen ɓe salorali ɗum illa muni ul qatra sina ɓe haɗe kamɓe kadi ɓe ɗale ndiyan sadio janɗam ma barki ndiyan sadio janɗam hay siɗan saaji kon ɗam fuɗinta ko waɗi barki hatta hara heege no woodi hara tampere no woodi o wi si wuri si wona sabu mummunteji ɗin allah saajintano ndiyan ɗam ɓay tun ɓe salori ittugo zakkaji ɗin woni ko zakkaji ɗin ka remuru ko maaroji ɗin ko foññe on ko bahe on ko kaaba on ko muutiri on ma ɗum ko dinɗe ko tamaroje ɗen e inabuje ɗen ko ɗum no ɓe salori ma ko jawle wondade ka nder suudu jawle kanŋe on e kaalis on e mbuuɗi ɗin e ko wayi tawno noon allah lettirayɓe salagol saƴingol ndiyan ɗam ɓe wona weelaɓe ɓe wona ɗonɗaɓe ɓe wona tampuɓe kono wonde allah acca e ɗon sabu mummunteji ɗin e paye koy e miskinɓe ɓen hara o juutinari leyru ndun sakka o ƴupporoyaɓe bonna kono e ɓandu haray ko lutti gon no hebbi habbi ɗon oɗo hadis no wirɗen noon cheikh albani maki hadis o himo moƴƴi ayuha almuslim inna migdara zakati huwa 85 garaman min aldahab wa huwa ma yuadilu بالفرنك الغيني حسب البنك المركزي الغيني بالسعر اليومي إذا حال عليه الحول
ɗo no ɗuyti o wi embere zakka on si tawi ko ka mbuuɗi meɗen ɗo ma kanŋe on haray ko gram 75 kanŋe siko kanŋe on marɗa a heɓi gram 75 ko ya ittu ko yeddodira si ittante kanŋe ko si tawi ko cuɗaari sonnajo a jogi sonnajo mo jogi chaine mo jogi jawe mo jogi kurundaje mo jogi koɗi noppi si ɗum pesama heɓay wano 100 gram a ittanayi ɗum zakka ka a ittanta zakka ko yeddundal moranangal woni e muɗum ɓurɓe ɗudde ɓe karama koɓɓe nde temedere ne 90 e jowoɓɓen no inni zakka waɗɗaki jowoɓɓen no wi zakka no waɗɗi fii kala ɓen no fanɗi ko ɗum non ɓuri sellude amma kanŋe tafaɗo fii ko luyne nokkel goɓe luynayi ɗum fii haajuji ɗin peeraji ɗin ɗaɓɓire jawdi ɗum no kanno fottana on tigi tawi zakka e muɗum kanŋe tafaɗo waɗa mbuuɗi haɗi puttiji ɗin haɗi mbuuɗi ko kanŋe tafete e kaalisi siko mbuuɗi tafa ɓeynari dinar siko kaalisi on tafa ɓeynari dirham ɗiɗo no fottana zakka no waɗɗe e majji si on tigi soodi tun heɓere kanŋe ma heɓere kaalisi wallingol joni awa fi marugol keye ka mbuuɗi maro fiyuta perduta ƴawɗa cippoɗa ɗin non kadi ittante zakka ɗum kan no fottana e wi marchandise men ɗin fof ɗi ittante zakka nde wonno ko ɗum ɗon ɗi lonti mbuuɗi men ɗin woni ko franguine ko franc CFA ko euro ko dollar fof zakka no waɗɗi e muɗum joni noon ɗi marchandise ji ko ɗi eɓɓete kon e wi kon koko ɗi yeeytirte kon wona ko soodira kon ɓe wi ɗo wo tugawwamu urudu tijarati wa wada'il bunuki wal agarat ɓe jillidiri ɗo ko jillidirta mbuuɗi wallinaɗi ka banque ɗin na qimdeteɗi ko kanji mbuuɗin tigi a ittari zakka sa wallini mbuuɗi ka banque fiiɗi ala e gollude ɗa waɗi ɗon mbuuɗi ɗaniɗi woɓɓe no ɗanini toon mbuuɗi no wallini ɗon ɗi fanki mbuuɗi ɗi ala kamen minen no gasa duuɓi tata compte on no ɗani a ittareɗi zakka a waɗɗo 150 millions ka banque rowane a ittaniɗi zakka hikka kadi a ittanayi ko arta a ittanayi ko artoto kadi ko woni siko 150 millions a ittaniɗi rowani ɗa ndere ɗuytike konko ɗuyti ɗon sina e majji ittuɗa ɗum ɗon a ɗuytan sa a ittaniɗi hikka kadi fayin ɗuytoto ani 2,5% rowani on e 2,5% hikka on ɓay ko mbuɗɗi jogiɗa ka jifa ka onɗa ittude ɗin ɗon na 150 millions hitande o ittata kono fi a ittaniɗi rowani hatta hikka kadi siɗi yoni ko ittane zakka a ittanayi imma wattidaɗi e mbuuɗi ɗi marɗa ga ɗin ittida nde wotere la fois ma kanji ittanaɗi ko majji kon feere ko marɗa ga kon feere si a waɗi ka coffre fort a soki hitande ɓe hitande a ittanayiɗi ndaare allah ko moƴƴo zakka ko waɗi kon ko e jawdi ɓeydotondi jawdi ɓeydata ko abadan o inta ittu zakka e mum kono wasi wiɗen joni sa ittiɗo 1 milliard a soodi otowal personnel ngal ɗo naɗantama mbuuɗi ko ñande ko sohi ko ngal ƴettude mbuuɗi e juuɗe ma a sooda essence e nebbam si paani a wattay a ɗum ɗum ala ɓeydade kono ko ɓeydoto kon si a jaɓali ɓeydude ko an sali mbuuɗi si ɗi yiltinirama tun a yettiɗi kadi woni mbuuɗi a watti marchandise a artiroyi mbuuɗi ɗi ɓeydoto joni sa sensiɗi a wattiɗi euro a itti euro a watti franc a watti euro a waɗi taglib ɗi ɓeydoto sa ƴettiɗa waɗe coffre fort a sokki ko neeɓi ɗo wonɗi ɓeydata ko kono ko wonno hadɗi ɓeydo ko an sali ɓay ko an sali a ittanayi idan joni noon ɗin ɗon mbuuɗi na qimdeteɗi ɓe faljuɗo na jillinte ɗino na qimdeteɗi marchandise ko qimdete ɗum kono mbuuɗi ko kanji tigi ittete ko 2,5% majji wonɗa ittude agarat honɗum agarat ko immobilier koko darna hara sottata cuuɗi ɗin ko e mum tawa magasin ji terrain ji woɓɓe ko terrain on luwini no waɗi terrain awa ko garage otoje woni ɗon ma ko citerne je essence ɗuman to lewru ɓe ɓe wiya ɗum masalan
20 millions 50 millions 100 millions ndin leydi ɗon aytanedi zakka kono na valeur mayri on koko ɗinɗi wonɗi e natude location on ko ɗum ittanta suudu ndum men si a darni suudu fiyo yimɓe yo loosu ton ɓe yoɓa koko ɓe no yoɓde kon a yoɓa a ittana ɗum zakka par ce que suudu ndum hindu naadude mbuuɗi kono wasi laamuji ɗin tigi cuuɗi ɗi tawata naaday mbuuɗi ɗin kamɓe kadi ɓe hendoto kum maɓɓe kum ila miskinɓe kadi hendoto ɗum wiyete aqarat si a darni usine wona matériel ji appareil ji wonɗi toon ɗin machine ji wonɗi toon ɗi na valeur majji on ittanta zakka koko usine on produit kon e nder hitande nde darata yaltina zakka ko noon kala machine mum siko otoje kadi sooruɗa wonde e gollude ko transport ko naɓayde ɗum ɗo artira ɗum ɗa ma ronɗo marchandise ɗo manno ko ɗe naadi kon e nder hitande nden calculasi tawi no yoni ko ittite zakka ittina ɗum zakka wattida e mbuuɗi ko marɗa ko ma ɗum ɗo waɗna ɗum ɗon feere haray ko ɗum ɗo woni ko itte zakka amma nemoraɗi ɗin en wi gabbe ɗen ko 5 o sogi ko wiyete gabbe kon fuu ko si woni 750 kilos siko gaani ɗum ngesa ma mba yaltini zakka waɗɗaki si timmiri ɗum a ittay ƴetten dammi ɗin siko dammi ko few ko honto nisabon fuɗɗoto ko kolce 40 siko kolce 39 marɗa beyi ma baali zakka waɗɗaki ma si timmi kolce 40 no waɗde ma ya ittu gotul ɗum ɗon kadi ha ɓa 100 ko kum gotu allah ko dow kogoy ko ɗum wiyete waks hakkude 40 e 120 ko wonɗon kon fab jogiiɗo 120 e jogiiɗo 40 ko ittata kono fota si woni 120 e goo ko dammi ɗiɗi ɗon ha 200 ko dammi ɗiɗi si timmi 200 e goo dammi tati ɗon ha 300 ko dammi tati si feƴƴi ɗon 100 be dammol 100 be dammol yani dogiiɗo kolce 500 ko dammi 5 500 e 95 ko dammi 5 si woni 600 dammi 6 wana noon amma ka nayi konto fuɗɗoto ko kolce 40 e 30 kolce 30 no waɗde ma ittugol ga'u wotu hun dabbako ani hitande feccere on 30 ha 39 ko kun ɗon ittete siɗi timmi 40 haray ko ñale wiige ɗon kadi ha 59 ko ngen wiige siɗi timmi 60 gawoy ɗiɗoy ɗon ha 69 siɗi timmi 70 haray ko wiige e gawu ɗon kadi ha 70 si timmi 80 wona bijji ɗiɗi ɗon ha 89 si timmi 90 gawoy tatoy wona noon halum majarra amma ka geloɗi enen mara geloɗi ga kono geloɗi ko honto fuɗɗoto ko geloɗi 5 si timmi kolce 5 siko kolce 4 waɗɗaki ma si timmi kolce 5 wona e geloɗi ittata ko dammol ɗaɓɓoyta dammu ko hitande siko mbewa siko baali ɗon haali timma 9 ko ɗum dammol gotol siɗi timmi 10 dammi 2 ɗon kadi ha 14 ko dammi 2 si timmi 15 dammi 3 ha 19 ko ɗin dammi 3 si timmi 20 dammi 4 ha 24 ko ɗin dammi 4 si timmi 25 yo dammi fawto joni ko e majji wona ittede kono honɗum ittete min ko bintu mahadin ko ñala hum kum miññitaali kono nene makkum ƴetti reedu miñam makkum no ka reedu kono rimaka taw ɗon 25 ha 35 so woni 36 wona bintu labuni wona miññutu kum ko wota kono mba miññiti mbanɗo mba heɓi elen duuɓi 3 ma duuɓi 2 naatani tammuɗum mbaɗa ko hitande ma naatani ɗimmere nde ma heɓi duuɓi 2 kono ƴawrata telen ka geloɗi haa ka hattoy toon
ittugol oɗo zakka wota yimɓe weltino e ɗum ɗo wota yimɓe sikkunum o jombente ɗo ko ɗo ɗum zakka ittete yimɓe no sikka no woodi woɓɓe go sikkuɓe hita ande ko ittete zakka wo ko e jombente na non wayi zakka on e horugol e hajjugol no seedi o andi horugo suumaye fof hooride nde wotere hajjugol kadi fof hajjide nde wotere kono zakka naɗo zakka ñande o ñande no waɗi mo zakka waɗi min no gasa min komi itta zakka koye sabudu suumaye oɗa koye suumaye oɗa koye juldano oɗa koye sabudu donki oɗa koye donki oɗa koye jombente oɗa koye sabudu paran oɗa koye paran oɗa koye min paran oɗa koye bapparan oɗa koye sabudu rajibi oɗa koye rajibi oɗa koye sabudu wona noon bi mana si tawi jawdi ndi marɗa ndi ko par hitande ndi ittirte zakka ko orde ka nisabu on timmi ɗon ndi heɓi hitande juuɗe ma kaden hitande timmiti ɗum wo ko ɗon wonɗa ittugol zakka wona habbagol e suumaye ma habbagol e jombente en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗo en julɓe moƴƴuɓe Allah waɗo en jogirtoɓe ko yamiri kon wano ka ittugol zakka Allah arsuke ittugol zakka e jawle men ɗen ha laaɓa poy jonnen kadi handuɓe e jonnede ɓen ko miskinɓe ɓen huloɓe Allah ɓen ko ɓen hana jonnede en torki Allah yo Allah jaɓan en ndewe ɗen fuu yo yaafo en faljereji ɗin allahumma anta Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم انت الغني ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك وعلمته احد من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجل احزاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله والصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراسوا واعتدلوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Baik, kembali aktif diwali makhluk pada lagi haji. Allah mengajarkan untuk yang berada di dalam ada satu fitur. Bagi haji ini ini haji yang berhikmah. Dan alhamdulillah itu orang dalam yo haji yang berbeda alhamdulillah saya jawatan dengan ilmu ajar saya sedang mana hanya orang tua itu yang kalau mungkin saya nak saya kontrol saya lebar alhamdulillah ada itu dan untuk dia boleh haji hati alhamdulillah pada bagai kami alhamdulillah dikit saja alhamdulillah dan kami jauh tetap berada jauh ada anda ada kuat bagi orang yang upaya ini boleh dibuat dia kalau tetap faham itu upaya tetap sih berbuat faham dan daripada agama dan sudah untuk itu hari Indonesia terlihat pada juga berfokus pada tidak tidak sementara yang paling baik adalah yang kalau emosi dia adalah kalau kita dia Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Alhamdulillah اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وسلم. Ada